Muri aya makuru reka tuyatangirire kuri aya ngaya avuga ko Ubwongereza bwamaze gutangaza ibihano bugiye gufatira u Rwanda, ariko u Rwanda narwo rwihagararaho ruti ibyo bihano mugiye kudufatira ntacyo bizafasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwongereza rero bwatangaje urutonde rw'ibihano bugiye gufatira u Rwanda mu gihe hadatewe intambwe igaragara. Mu byo busaba harimo kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Harimo kandi kutitabira ibikorwa byo ku rwego rwo hejuru byateguwe na leta y'u Rwanda cyangwa se byateguwe na leta y'u Rwanda. Harimo kugabanya ibikorwa byo kwamamaza bakorana n'u Rwanda. Harimo guhagarika inkunga y'imari ihabwa leta y'u Rwanda uretse igenewe abakene cyane. Harimo gukorana n'abafatanyabikorwa ku bihano bishya bishobora kugenwa. Harimo kandi guhagarika inkunga y'ahazaza mu myitozo ya gisirikare ku Rwanda, ndetse no gusubiramo uburenganzira bwo kugura hanze ku gisirikare cy'u Rwanda. Leta y'u Rwanda rero yo yatangaje ko Ubwongereza bweruye bukerekana uruhande buriho mu kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ko ibyo bihano bwatangaje bibabaje. Ubwongereza ni kimwe mu bihugu biha leta y'u Rwanda inkunga nini y'iterambere. Buvuga ko bumaze guha u Rwanda arenga miliyari imwe y'amapawundi mu myaka igera kuri 25 ishize. Ubwongereza kandi buvuga ko buhangayikishijwe n'ibirimo kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ubu umutwe wa M23 ugenzura imijyi ya Bukavu na Goma. Ubwongereza bukavuga ko hafi miliyoni y'abantu vuba bavuye mu byabo. U Rwanda rwo ruvuga ko ibihano byatangajwe n'Ubwongereza nta kintu bifasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa ngo bifashe mu kugera ku gisubizo kirambye cya politike muri aya makimbirane. Bati si ubwa mbere Ubwongereza butangaje ibihano ku Rwanda, kuko mu mwaka wa 2012 nabwo bwahagaritse inkunga bwari guha leta y'u Rwanda ubwo yashinjwaga nanone gufasha umutwe wa M23. Ku birego bivuga ko u Rwanda rwohereje ingabo gufasha umutwe wa M23, abategetsi b'u Rwanda bagiye babihakana bavuga ko hafashwe hubwo ingamba zo kurinda umutekano warwo ku mbibi. Mu itangazo risubiza ku bihano byatangajwe n'Ubwongereza, u Rwanda ruvuga ko nta shingiro bifite kwibaza ko ruzashyira mu kaga umutekano warwo n'abaturage barwo. Ubwongereza bwo bukavuga ko u Rwanda ahubwo rushobora kuba rufite impungenge z'umutekano, ngo ariko ntibyakwemerwa kuzikemura mu buryo bwa gisirikare. Ubwongereza bwongeraho ko aya makimbirane yakemurwa gusa mu nzira ya politike, kandi busaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuganira na M23. Ubwongereza bwatangaje ibi bihano nyuma y'iminsi mike David Lammy ushinzwe ububanyi n'amahanga bw'iki gihugu asuye Kinshasa ndetse na Kigali akabonana na Perezida Tshisekedi ndetse na Perezida Kagame. Ibi bihano se ubundi byaba bisobanuye iki ku Rwanda? Ubwongereza butangaje ibi bihano ku Rwanda nyuma y'ibyatangajwe n'Ububiligi hamwe na leta y'Amerika yafatiye ibihano bwite James Kabarebe, Minisitiri w'u Rwanda ushinzwe ubutwererane bw'akarere. U Rwanda ruracyavana igice kitari gito cy'ingengo y'imari rukoresha ku nkunga z'amahanga hamwe n'inguzanyo. Ngo mu ngengo y'imari yarwo ya 2024-2025 ya miliyari zisaga 5 z'amafaranga y'u Rwanda, leta ivuga ko 63% by'iyo ngengo y'imari izava mu byo igihugu kivana imbere nk'imisoro n'ibindi, naho inkunga zo hanze zikaba 13% by'iyo ngengo y'imari. Ubwongereza rero ni kimwe mu bihugu biha inkunga nini leta y'u Rwanda. Kuva mu mwaka wa 1998 kugeza mu mwaka wa 2023 leta y'Ubwongereza ivuga ko yahaye u Rwanda inkunga irenga miliyari imwe y'amapawundi yo kurufasha mu iterambere, yafashije kuvana abantu barenga miliyoni 2 mu bukene. Imibare itangwa na leta y'Ubwongereza itanga ishusho y'inkunga iki gihugu giha u Rwanda
ko ubu igeramiwe no guhagarikwa kubera intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi rero ikurikira ni ishusho y'inkunga Ubwongereza bwahaye u Rwanda niteganyijwe iba igenewe ibikorwa bitandukanye birimo nk'uburezi kuri bose, kuva mu bukene, uburezi bw'abakobwa, gufasha leta gukomeza inzego zayo ndetse no gufasha trademark. Hari impungenge ko inkunga Ubwongereza buha u Rwanda iramutse ihagaze bishobora kugora u Rwanda gukomeza bimwe mu bikorwa byakorwaga n'amafaranga y'iyo nkunga. Perezida Paul Kagame aheruka kumvikana avuga ko ibihano by'uwo ari we wese bitazatuma u Rwanda rureka uburenganzira bwarwo bwo kurinda umutekano warwo. Naho kandi ku rundi ruhande nuko imitwe ya politike yose ari 11 ikorera mu Rwanda yamaganye umuryango mpuzamahanga ushigikiye abajenosideri. Iryo ni ihuriro ry'igihugu nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politike NFPO ryamaze gutangaza ko ryamaganye amahanga yatereye agati mu ryinyo mu gihe abatutsi, abanyamurenge n'abahima bicwa cyangwa se barimo kwicwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho kugira uruhare mu gukemura ibibazo bagahitamo kubyegeka ku Rwanda. Ibi byatangarijwe mu biganiro byahuje abayobozi b'imitwe ya politike yemewe mu Rwanda kuri uwa 25 Gashyantare muri uyu mwaka nyine wa 2025. Iyo mitwe ya politike irimo FPR Inkotanyi, PR, PSD, UDPR, PDI, PPC, PDC, PCR, PSP na PS Imberakuri na DGPR ariyo Green Party. Iyo mitwe yose yatangaje ko yamaganye imyitwarire y'amahanga mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko abenshi bagendera mu kigare bakirengagiza amateka n'inkomoko y'ikibazo, nyamara ari bo bafite uruhare rukomeye rutuma kirushaho kuremera. Itangazo ryashyizwe ahagaragara rigaragaza ko bamaganye umugambi wa Perezida Felix Tshisekedi, Sami DRC, ingabo z'u Burundi, FDLR, Wazalendo ndetse n'abacancuro b'abanyaburayi bagamije gutera u Rwanda no guhirika ubutegetsi bwarwo. Vice Perezida wa mbere w'ishyaka riharanira ukwishyira ukizana PR yitwa Theogene Munyangeyo yavuze ko amahanga yibasira u Rwanda ashaka gusubukura jenoside. Ati ejo bundi tubyumvishe ko bashaka gusubukura umugambi wo mu 1994 wa jenoside yakorewe abatutsi yari yaragiye igaragara no mu bindi byiciro nko mu 1959 mu kindi gihe birukana umwami banamwica ukageza ejo bundi aho niho bigana. Ati nisubukura rero rya jenoside. Uyu munyepolitike yahamije ko abanyarwanda bakwiye gushyira imbaraga mu kwiyubaka no kwigira, kuko ngo aribwo bazakomeza kubaho ntawe bateze amaboko. Ati twige uko twitwara, uko twiyubaka nk'abanyarwanda nuko twiyubaka nk'ingabo kugira ngo tuzabashe kubaho, kuko abo turirira nibo baduca umutwe. Perezida w'ishyaka PPC Dr Mukaramba Alivera yashimangiye ko 80% by'ibibazo byose byugarije akarere bigirwamo uruhare n'amahanga. Ati hari ukuri abantu batazi, nabo mu Rwanda ariko nabariya badutererana, badutuka, baduciraho iteka, badushyiriraho ibihano, hari ukuri birengagiza, hari nuko batazi. Ati tugomba kuvuga ukuri, dushoboye guhura nabo bose bagomba kumenya ukuri kwibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati tugomba kwamagana umuryango mpuzamahanga kuko 80% niwo ufite ukuboko mu kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, niwo ufitemo imbaraga, ariko tugomba no kwamagana n'abandi duhereye kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko ibintu byarayinaniye, ubuyobozi bubi ikareba kubyananiranye ikareka kubyomeka ku Rwanda.
Umunyamabanga mukuru wa FPR Inkotanyi Welarisi Gasamagera yavuze ko ikibazo cy'intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomoka ku mateka, ivanguramoko n'ibibazo by'ubuyobozi budashoboye kuyobora igihugu cyabo, byose bireba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho kwegekwa ku Rwanda kuko ntaho ruhuriye nabyo. Ati kugira ngo bayobye uburari babijyana mu mutungo, babijyana mu busugire bw'igihugu, n'abasakuza n'abavuza induru bose nibyo bitwaza. Biragaruka ku muryango mpuzamahanga ugomba gusobanukirwa, ariko hari ikintu gikomeye tutagomba kwibagirwa: kwamagana umugambi wo guhirika ubuyobozi bw'u Rwanda bwashyizweho n'abaturage barwo. Raporo zitandukanye zagaragaje ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zikorana n'abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, ndetse bamaze no kwinjizwa mu ngabo z'igihugu banafatanya umugambi wo gushaka gutera u Rwanda. Gasamagera yavuze ko mu gihe iki gihugu cyaba kititandukanyije na FDLR bizagorana kugera ku mahoro nyakuri. Ati birajyana nuko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bugomba kwitandukanya na FDLR. Igihe cyose rero igihari ntabwo amahoro nyayo azaboneka. Biranajyana nuko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bugomba kwitandukanya na FDLR. Igihe cyose FDLR igihari ntabwo amahoro nyayo azaboneka. Amahoro tuvuga akwiye gucishwa mu biganiro bigirwamo uruhare n'imiryango y'akarere. Nibwo buryo bwonyine bwo kurangiza iriya ntambara. Uyu munyepolitike yamaganye ibihugu bikomeye gukangisha ibihano u Rwanda, avuga ko ibihano nta kibazo na kimwe bikemura, ahubwo bituma Kongo irushaho kwinangira, ahubwo aho kugira ngo ikemure ikibazo nyakuri bigatuma n'imbaraga zirimo gushyirwa mu gushaka amahoro zitagerwaho kubera iyo myitwarire ya Kongo yo kwiruka inyuma yabo ishaka ko baduha ibihano. Kwa Valence nawe wo mu ishyaka PSD yavuze ko ibihugu byemeje ko jenoside idakwiye kongera kuba ukundi bishobora kwisanga mu mutego wo gufatanya n'abayikoze. Ati niba harasinwe amasezerano mpuzamahanga yo kurwanya jenoside, uyu munsi amahanga akaba ariyo ari gufasha abakoze jenoside yakorewe Abatutsi, ati ndumva hari umutego ukomeye bashobora kugwamo, bityo tubibutse ko badakwiye kongera kugwa muri uwo mutego kuko bigaragara ingabo za MONUSCO zifatanya na FDLR kurwanya M23 bafite uburenganzira barwanira, ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside iri kugenda ikwirakwizwa muri aka karere, amahanga ntagire icyo abikoraho. Iyi mitwe ya politike yasabye Perezida Felix Tshisekedi guhagarika ubufatanye bwose n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994, ndetse ukaba umutwe wubakiye ku ngengabitekerezo ya jenoside. Abagize iyi mitwe ya politike kandi biyemeje gushyigikira ubuyobozi bw'u Rwanda. Abasabira u Rwanda ibihano bakwirakwiza ibinyoma ko u Rwanda rwoherejwe ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko rwo rwabihakanye kenshi rugaragaza ibimenyetso bifatika. Icyakora ruvuga ko rutazavanaho ubwirinzi bwashyizwe ku mipaka iruhuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba banyapolitike bose bagaragaje ko bashyigikiye ingamba igihugu cyafashe zo kwirindira umutekano. Gasamagera Welarisi ati ndasaba ko dushyigikira twivuye inyuma perezida wacu ku bikorwa byose arimo gukora kugira ngo ibi bibazo tubisohokemo, tubirekere ba nyirabyo niba badashaka ko tubafasha, atariko ntibigire ingaruka ku gihugu cyacu, byaba mu bukungu, mu mibereho myiza cyangwa politike. Tumushyigikire mu byo akora uyu munsi. Dr Mukabaramba Rivera yavuze ko iki gihe aricyo abanyarwanda bakwiriye kugaragariza Perezida Kagame ko bari kumwe nawe. Ati abantu bose badutererana muri iyi ntambara nabo tugomba kubamagana. Ati nkaba ngira ngo tuvuge ko dushyigikiye ubuyobozi bwacu, perezida wacu atari we bagomba gusiga ibyondo, turi kumwe nawe.
Perezida w'ishyaka UDPR Pio Nizeyimana yashimangiye ko mu gihe ibikorwa byo kwigira byaba bidashizwemo ingufu aribwo amahanga azajya akomeza gukangisha igihugu ibihano. Ati nitutigira nibwo bazadukangisha za mpano, za nkunga z'amahanga n'ibindi. Ati ni gute nk'imitwe ya politike dusigasira ubukungu bwacu. Pio Nizeyimana yavuze ko abafite imitwe ya politike y'inshuti mu mahanga bakwiye kujya bayiganiriza kugira ngo nijya no ku butegetsi izaba ifite amakuru nyakuri y'inkomoko y'ibibazo byugarije uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rugaragaza ko rushyigikiye inzira y'ibiganiro yashyizweho n'inzego za Afurika, by'umwihariko ibiganiro bya Nairobi na Rwanda byahujwe kuko ari byo bizavamo umuti urambye w'ikibazo.